Ha ka jingalang bala pelong hamadan mukla da ka sau terik mentau banai la zang ban penpau perthaya ka kshad blo ka badan ha ka we ka jaka khapot bat ka shinong narwan bat shinong sutenga. Project Engineer State Sport Council jong ka jala Meghalaya uba prangki pali ulawan long kum kongsan ha katay kasngi ba penpau pat ba yak shad blo ka badan ru hajan bat ka kperso ka ba pau nam ba jong uba self Daniel Lingdo ba ru ban poisha kani ka shad ha ban ya ling baru na ka kperso ka ba jutip ru kum ka khasi Mandarin Farm jong uba SD Lingdo. Uba pali ulalit ru ban jurip kerpang ya katay ka kperso ka bala pau ba omtang po ka jala henry wa chabar ka jala ru. Habakran kumukongsan uba prangki pali ulai kublay ya ka twice im saiti kabala mi sya khaman bat sedang ya kani ka kam ban kentiu ya ka kam jo kai perthei. Habakran pat syapang ka kper repso bat ka repdo ka jong uba self Daniel Lingdo uba prangki pali ulai ka jingro namar ka jingla ban penwandor itenat ya ka per repso ka ba he ba bat ki jaka repdo ka jong utei urang ba uba na ka shnong sutenga. Kibla ai jingkran ki kenthop ru u Deputy Secretary jong ka Giant Hills Autonomous District Council uba Boymi Mule u Secretary Shnong Narwan uba Leo Shadab uba Self Daniel Lingdo bala penyat ya ka program de uba Monday nong tudu uba na Shnong Sutenga. Hadin ka jingalang ukongsan ki dekot jong ka twice im society ki riu rangba kathan lembat ki kena kilalet banjurep ya ka tway blo bat ya ka shad blo la penbernya shushu ru ya ka program da ki jingshad na ki hebred ki bana ka shnong sutenga. Kedia ka cinten arten nado usngi unengkong awada ikti konsel ci yone atho wi penle ka wi pat wi sli de perchangi chiam jingmut wirot thnong wirot tho am na narwan na mopala na sutenga bat na jelepet tada yo jing pentelur na ki jing pentelur ayong ini ichnong yu marjan i mensen ni yo na society yong i wa e bertuji amat twice em society wi yo isdang yo ne tourist spot awen nengkong yong po ilaka sutenga yong i tada damana jing penkre yong i wakian tar hois ni operpi ba ani to dang jing sedang yong i de yoluti jing lang pinne le mani khadiak le yo pira arta ci hayung asem yong pi ci lok ijar yong pi di benta ada tourist spot o i daiwe mentus ngi yong ka Shnong Narwan bo i ka jing karpat ha khamat yong kinang yalam yong ka twice im society bo em ka jing yakre lang i chirup nei benta wo yi yu pen ha pen miet la ne u pen khoi pen jinger ya ka ni ka blow waterfall la ne ka twai blow ko ongi wa langba ka jing yakre langi ha perdi ki art ligi Shnong ka teto ka Shnong Sutenga wa ka Shnong Narwan ne pha wo man ni ka thau ha khaput ka dagam te em kami ka jing yakre lang nawaro art ligi ki Shnong khnang yo yi pen miet pen bha ya ka ni ka thau te khajak kamwa pentip ile wa khut iga kani ka thwai blo ne bha woro chlim ter yong kani ga wa man go ga wa sarbang tibiga nadu tangkhien nadu katele man go ga wa sarbang te khajak hayato wa tai ga thwai blo ongi ile wa yo iga pati thwai blo wa MV nu u long chong chnong na ka Shnong Narwan wa chare masi bha chikini ki than jini te ju sum ju sai ju man ga por ju sum ju sai ju kat ole ha ni ka thwai te ha ka wi ga sngi au kat wadang lai luti u ha bo ta ka thwai ni ba ka thwai la rab yelu go te rei em ha wala ya u te do ka te ga por ki bruman kat u khna parom gile tip ki ga to ka thwai blo nang ha ka pati ka nam yong to blo lang stang ini yo sudo gisok leni upai sedang khilum yang ye kini ki thau go kan mo hu gisnam go machwa paus ne machwa kini ki thau kumpoi wasa di uman gi kamni te kermeno aga jing hapa ko jing lam yong ma sel wi na urang ba na pa Shnong Sutenga wa dang ye porom itu la de endang lengu somut ki kondap cendrang yong ka ilaka Sutenga bat kamtam naga ilaka chompung gua perajan Shnong naga ni Shnong Narwan yuluti wini ki thau woro dau imgi ihi katendem juk tip juk kemoy ka to hitin bor man jia ka tu ga lockdown
na pun ibru em thau lai de to de ya poi gi hakani ko ba em hakap senong narwan hakap senong setengah naman gale ki vina ki sai ki em arli tali ki yusuk mat ki denle natural untuk ki betung ni sepo itu ki bo hidu mulai to dau yolu diki em ki sodong yang kani ko ba yolu ti ngakam win of Jerman yang kani advice society to de lat lutinga ini kon ro yang ina senong setengah bat em le katu bat ni na narwan wi pat lang gi yo pen mare gi pengku gi ka ni ka thau ka wa pengat aduk ate yo gi ulai ki pat ki unki sejan kani ka thau farm kwa umasel langdo da ya lutiu ya ki yagi ni gadong kachana dong i yagi kena kero dong i ki wa pure puthi le ki wa em kam jam do e nuksau wato langba ka halti kar chora ne langba ka rep so le o gi yo ya ikam ki jam yagi kamai ka ji ko biang te jo nga i perlu nga wat ha ka kam wakre ile kam engineering le ne ka no kam le wa solution provider lani unong tho ye suk lani ye dawai ki kujut ku emi lani jing yogi to ha emi gi umi gi naga thanyong i naga dok asna gi ki bru ko wana pareng lani ko wana dakar kim mi gi tho i ye sol ye gi jing emi hab emi da ki konyong ga dong ga chana ki wo penchitam lani ki wo experiment go yiu wan ra ye ga jingkala te sia ngu chibon yo ma selong no ngala ha ga ni ga assembly nem itu por lockdown sia jingmut nga wato wo en go jingmut nga to rep na do so jadi por yo chong le bana su bana klam kam te man yo ga te po youtube em gi bru khana nga po office ki khana wo kre nga ngi pa uni ma me dang rep mi chejar uni de rep arpa hajar te mana yo hete da daong da slam kwa ga lipat kan ga famu ma wa perchang ngamut nga to engineer da smart aku le calculation la da rebe chajar yo jing khanya no malio onki arajar straight da dai so ge narwan ta arajar itu arajar mut kata pasal apa ga sumala da ni chajar man apa la da gani ga jing elam ti yong ma nga perkhada gani ga lum ko wa selen gua i chipor i klem tung klem tep dam ha wada sai ye gimar po kendau da yo i ya ga income na moyong and they hadin wada khang ga NGT yo moyong to ga ni da first experimental project ko penkeladur ya ga petenyong i wa i yi upai kmat biang chaga horticulture da ni chaga rep karyang la da moyong manu lainlut wo khi la ni o khayi gani to man ga alternative o yo kam yo jam yo luti man ga government le to encourage ko chibon chu ya ki nong rep ko kwa o rep ya ga society ko kwa o kring ya ga tourist yo pagi ya gini ka chai ko am hini ya gini perso